سلاف ورێز تەماشەوانی هێژە دەرسەکە نودا ئەم دیسا لە پێشبەری وەنا بەرنامەیە کوردی هین دبمدا ئەمە ئیرۆ دیسا لەسەر هژمارێک کوردی بسەکنن و هەنێکیژی لەسەر ڕۆژێ کوردی بسەکنن هەوا لە ونجی بخێراتن چاوانم باشن باشن خۆدەش بەڕازی بێ ئەم کارن دەست پێ بکەنە دەرسا بوریدا ئەم لەسەر هژمارێک کوردی سەکنی بوون ئەتخوازم بە کورتی بەحسا دەرسا بوری بکەم بێمە چ فێم کردبوو مە هژمارێک کوردی فێم کردبوون ژیەکی ئاژەم کارم بێژن سفرێ ژنینێ حتا بگهێ هەزاری نەوەیە دە کوردی دەمەگۆچێ مەگۆ یەک دۆ سێ چار حتا بیستێ li gor qaydeyekê têne gotin piştî bîstê têne tekrarkirin neweya mesela piştî dihêre em karin ji xey kêm herê min e em dibêjin çi em bêjin yazdeh duwazdeh sêzdeh çardeh pazdeh em nabêjin dih û yek dih û du em wênakê kêm li herê min tê gotin tirî tirkî de bi 10 bîronîkî ne tê tekrarkirin ya kurdî heta bîstê li gor qaydeyekê tê gotin piştî bîstê re tê tekrarkirin û ده گوتن نوعه مگو چه 20 3 40 5 6 حتی بالصدی پشتی صدی لما گو چه مگو هزار ام کارم بیجن د کردی ده د قاعده کردی ده هجماره هری مزن هزاره يعني ام بیجن ام نکو ام بیجن براق بشكل رقمي لمناوي هجماره هزار زيادتر ام کارم بیجن نینن چاوا مثلا ام بیجن 1000 10000 3000 100000 حتی ام بیجن چه 900,000 و 900 و نوت و نه نویا 900,000 و 900 و نوت و نه هم بنویسن دو چته دو ویرا براستی میلیون تی نویا لبلی دو کردی دام کارم بیجن میلیون نه اكيد ها زمانه غريب بلكي زمان انجليزي هاتيه ستاندن هاي مليون اجي مليار تريليون اجي ام دبيجن لي هما بلكي ابن كردينا يعني الكردي ده بلكي ام بيجن زمانه كفن دیسه پی هات من گوتم اما زیاده مشهور نبونه نافگلدن نهات نگوتن جسر هزاری ده بله اما دیسه میناکا بدن و اما پیشره اما لسر پی شوال ام چاو بیجن هجماری ریزه اما بسکنن استخوازم دیسه پرساج و بکم لسر هجماره مثلا بیجن هزار nabecim. Türkiye bejin çe 1987 meçava ve bejin meçava ve bxoynin kit xwazê bxoynî bila hesej mer bxoynî txwazê hezar û nesed û ez ê binivîsim hêdiye hezar û nesed û nehsed û heştê û heft û heştê û heft راستخوان جهات اره بله راستخوان نوعه من به ما گوچه 1987 و هفت ناب حمیه ده ام چید بیجن ام او دبیجن يعني پشتی بیسته حمیه نقبات ده هجماره ده ام اویه تخنه دیده بله مینه که كنت خازن بیجن لسروا تشكون بپرسن تشكو فيلم نكري مثلا ما گوچه ما دوی روزه ده درس ابوری ده ما گوچه ما گو سیزلام ام بیجن سيزلام چونه ناف ريز نوعه يعني جناف راس نوعه باغ راس چيه تركي باغ باغ ام دوزن باغ نوعه ام بيجن چه ويدر ديسا ام كارن پيو نخو بنويسن ما گوچه راس ما گوچه باغ بتركي بيجي كيجان باغ تركي ديسه باغ انا نه يعني باغي بيلا بنا درا كتير ليش ادبن ان بجنه ودريشن بجن راس كردي بتركي جد بجن باغ لدنا هفوك اذا جانا ان بجن ريس ام تشاواتكن ام خواردكن ام طوين نويا مثلا ام بجن از تشوما باجار جزيره اجدلا باجار ام بجن ام اتشنا باجير نويا يعني اف راس جبر طبعا دني بويا ريس نويا اري بويا ايه ام بجن سيزدام شو الناس رئيس ما دريج دخينن نوصل شو دريج دخينن ام اري بتي دريج دي قلتن بلي مثلا براستي حالم كارم بيجن مثلا بيجن شي باجار او جي دريجه باجير تكتب باجير دي سادريج بلي تدي تي طواندن تي خوار كرن ام كارم بيجن لبلي راس كرتا مثلا بيجن شو مناف
dikare bêjî dikare bêjî ez çûma nav Rêz. rêz jî belê vir de em dirêj dikin belê me got sê zilam Ama Ev ne- işte kata kusturi Bele. mezana ki demek ki hevok içi yani cümle içerisinde kullanıldığı Bele. zaman oradaki oluşuyor. tabii ki li vê dirê xutê ku te got em bêjin hevokê de got ne her carî li gor durûmna em wênakî dirêj dikin em bêjin xwar dikin yan jî tewên bêjine vêre Yani çi bajar, bajir. Berê bajar û bajêr rast rêz mesela bêjin çi min nan xwar mesela bêjê ka nên bide min carna jî ne nav hevokê de tê em bêjin xwarkirin tê tewandin berê me got sê zilam çar zilam pênc zilam şeş zilam hev zilam hezar zilam du sed zilam belê Yek zilam çerti. belê yek zilam çavat bêjin cihat em bêjin yek zilam hate cem min belê em vî şeklî jî dibêjin lê belê em gelek cara yekê li pêşiya em bêjin nêv li pêşiya zilam em nabêjin em çawa dibêjin em bêjin çi Zilam. zilamek hate min ne wê em kurdî venekî bikartînî ne wê ji ber çi ev yek em karin bêjin Dikeve. yek het yê hûn dabû yê çû yek het ev ek hate pişt zilam belê ev jî taybetiyeke em bêjin çi em gelek cara nabêjin yek zilam em dibêjin zilamek Zilamek. ne wê lê belê ku em bişdînin em ê zêde li ser bisekinin em cana dibêjin yek ne wê mesela dibêjin çend zilam hatin dibê zilamek bê çend zilam zilamek yani yek zilam ne diyor ne sê ne çar Hevalek. hevalek yek Ama hevalek sen tipe ye mina Türkçe'de yani mina kaynaşmaya ben de var mı? Ev ne ew qaynaştırmaya li berî yani Ne dibê dedim yani. erê weka em bêjin ya Tirkî lê belê ev ne ew tîpe niha li vê dirê ew görevayî ne ew li vê dirê ev tîpekî aslî ye nav peyvê de ye lê ji ber taybetiya Kurdî em karin bêjin ev yek hetiye ek hatiye pişta vê mesela bêjin siya çarat pênce de çê navê sadece yekê de çê dibê belê çêkî min boy vê pirsin heye ez ê jê bûrim belê em hatin kwî canê em ê li ser hijmarê rêzê bisekinin me got çi hejmarê rêzê Mamoste? kerem ke Hejmar rêzê bi Tirkî çi ye? Tirkiye em karin bêjin çi sıra sayı dibêjin ki ew pêvekawan dijin encî yani birinci, ikinci, beşinci, onuncu bu şekli belê belê me got hejmarê rêzê di Kurdî de çawa çê dikin em sê şekla hejmarê rêzê çê dikin ya em karin bêjin çi ya yekem em bêjin an tê gotin bi şeklê an yani pişt em bêjin hejmarê ya di duwa em bêjin çi em tê piştî hejmarekê ya di duwa ya siya jî emîn tê piştî hejmarekê pêveka emîn tê belê em ê pêşî li ser anê bisekinin yani em weke çawa dibêjin em bêjin yekem ne wê mesela bêjin çi em mînakek mînak çi ye Örnek. mînak örnek ne wê jî binivîsin ve divên mînak örnek ji mîna hatî ne mesela bêjin filan kes mîna filan kesa yani jî dişibê ne wê benzer yani Evet. mînak belê me got çi me got em bêjin melayê cizîrî melayê cizîrî kî ye Helva. em karin bêjin di Nivîskar. duwarê helbestvaniyê de
هەلبەستوانیە دا یەکەمە بەێ مەگۆچێ دا ئەدەبیاتە کوردیدا هەمیان بێژن هەبک نەنوویسی مەهنەکە نوویسی کوردیدا دواری هەلبەستێدا دواری ئەم بێژن ئەدەبیاتێدا ئەم بێژن چ هەلبەستوانی یەکەمە معنای یەکەم چی؟ آنسی کنی میناکه که بدید بله از ویژی بدم مگو چه هب راستی ما غلط نویسی نه ام کارم بگین چه مدبیته مجبور یا آن مجبور یا ددوا ده ام بگین چه هەلبەستوانێ دوایان بێژن یانژی سسیایە هەلبەستوانێ سسیان چکو ئەم بێژن ئان نایش بۆ یەکی چێ نابێ نەوەیە یانێ دی کوردیدا ئان ji بۆ یەکی چێ نابێ ئەم چاوە ئەمە وێژی بێژن یا پێشی و یا پاشی یعنی birinci و sonuncu دێنە گوهارتن وەکەن بێژن چێ مثلا بێژن هەلبەستوانێ پێشی کیە ئەم بێژن مەلایەک زیریە مەلایە جزیریە بله ji ber ku ya yekem em bêjin bi şeklê an çê nabe yani ya ji bo ya pêşî bele em bêjin melayek zî helbestvanê pêşî dişine yeki peşi mi? bele yani karanî. bele ye pêşî yani em karin ye Medika pêşî bir yakan nika bir beji. bele tu bêjî yekan xweşik çê nabe yani em li gor ziman nayê gotin bele peşi edinici davi. ye pêşî jî û yê paşî jî dibêjin. Belê pêş em jî karin binivîsin. Pêş çi ye? Ön. 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 Pêşî çi ye? Pêşî önce an jî ilk em karin bêjin. Belê. Ön ilk. Paşî jî paş em bêjin arka. Ne ye paş em karin bêjin binivîsin. Paş arka, paşi, son. Sonuncu. Beli. Paş, anji, paşi. Yani dediğim maluma cüdati her nazminde anji hecmara peşi ya paşi de guhartin. Lgor qaide gelek çena. Mesela İngilizce de çavat bejin. Mesela bejin 4, 5 talya da THT. Lej bu ya peşi bejin çe bejin first. Ne mi? Ya da bejin second. Yani gelek cara ye peşi ye paşi قاعده و تنه گوهرتن نوکا ام بیجن شش و هفته هشته عین نوکا هدونا بله ام ناکه جداتیک بو ام جبوی ام پاشی جم کارم بیجن مثلا بیجن چه د آزمونه دا بویا یه پاشی بویه پاشی انجی پاشین بله د آزمونه ye taliye, ye sone, ye daviye. Böyle. Yani pişt bile tıkas tüne. Ye peşici tıkas peşiyavi tüne. Jboy em bejin birinci sonuncu çavad be de guhartın. Böyle jboy ane magome bejin em bejin çe mutfazın hep minaki kibdin. Jboy an. Çardan değil mi? Mesela bejin çe mesela roja çardahan Çardahan. Roja çardahan eme hevdu bibinin. Beli. Manavi çe roja çardahan bitir ki 14. gün. Roja çardahan. Roja banzdahan. Roja şazdahan. Havale duyan. Ne mi? Duyan anji duyan. Mesela bejin çe havali duyan. Mesela قدراتی تکو جهت تکو معنا که ترکیته به قاینشما الودره گروواوی و یادی عینیه جبرکو دو هجمارا میا او یک کتینا قباوان دو دنگدر وای ور جبرکو دو دنگدرون نونه جمها او یکا بیدن کتیه نافبرا واده بله havali düdüyan, sisiyan, çaran, pencan, şeşan, hatta hazaran. Ne o ya? Hazaran ha
میروف هاتم بر بله لترید به خاطر به هزاران مروف هاتن او هزاران ام کارن بیجن نه رزید دنیشاندن او زیده بونه مثلا ده هزار سی هزار چهار هزار هزاران يعني قلك هزار نوعي مثلا بيجم هفالا يعني قلك هفال نوعي هفال يكا هفالا او ان بيفكا برانيه بله بله او اف نيك يعني هناك يجي وين تكي دقت بكن بله امي يا ام بيجن ام تش هجماري وقت وقت بيجن برنامه هشتم bu çe yani 8. program ne yani برنامه هشتم havale yekem ne yani da azmune de bu yekem yekem çiye yani vedri yani birinci yekem ben visni yekemci بله متخوازن مینا ام بورن یا جوره سیاجی مگو امین دست حالی هجماری نه امین ام بیشین چه مثلا کی پاکش بکن جیبم کی تخوازه بیشین کی از بگیرم ماموسه کرم که جهات ماموسه ev dersem هشتمینه بله بنویسم ev dersa می هشتمینه بله می هشتمینه لم بيجن چه درس ما یا هشتمینن بيجن هشتمین چون ما گو درس ما یا من گو میج بوی پیوان نرتی گوتن نه یا گو نر بانه می گوتن درسی نه یا جبر کو درس پیوا درسی پیوا که میا ان بيجن درس ما یا هشتمین نه بيجن درس می هشتمین بله بله درک و فیلم هیچ بوی وی هشتمین پنجمین هزارمین صد بله ما گو پیش رامی لسر روجا بسکنن سر روجه هفتیه بله ان بیجن چه می بیجن روجین هفته آنجی هفتیه نمیه روجه هفته چند روجه هفته هنا هفت روجه نمیه هفته جی هفته تی نمیه ترکیش بیجن هفته چیه یعنی هفتش پیوا هفته هاتیه یعنی هفت روج هنا روجا پیشی چیه بیجن یکشم به ترکی چیه بیجن Pazar. اما یجی بنویسن یکشم پازار düşem çiğ Pazartesi. Duvre Seyşem. ki Salı. Salı. Duvre Çarşem. Evçiye. Çarşamba. Bizim Benşem. Yani canacı C em bejin tam telaffuz nakin değil mi? Ne bejin beşem. Ne bejin beşem. Ya içi benşeme değil mi? Benşem Türkiye Perşembe. Dura İyi Anji İni. Evkicana Cuma. Dura Şemi. Türkiye çiğe Cumartesi. Beli. Bu Kurdi evin yani ku ne binerin hafte am bejin je لحظه يعني جي يكشمي دس بكري الجور تركي جي دوشمي دس بكري معلومه اف روش نيرو هاتنا ديتن بلكي انها برينها بهزار صاله بهزار صاله هاتنا ديتن لبلا ايرو جبركو ام بيجن قرال وقاعده جواكي هاتنا جوهرتن نوي حفته ام بيجن
و ام بیژن روجا شمیه و یا یک شمی بونه ام بیژن بطلانه بونه تعطیل گلکی هاتیه گوهرتن نه گلک تشهد نه گوهرتن د کردی ده هفته جوی دست بید که ام کارم بیژن یکی نه ویا یک شم یعنی نه ام بیژن شف نه جبوی ام بیژن ترکی شف بیژن چه گیجه شف شف چیه ترکی بیژن گیجه گیجه چیه شف yani روز ایدل ویده جه گوتنی یک شف yani ام کارم بیژن بری افد گوتن یک شم او پیوهاتی گوهرتن بو شف düşem ya da dua se çar ben zaten derij ve derij belli. İnicem karım bejin jber pişti herhalde am karım bejin Kurd buna Müslüman ev inici jber kuroja ini am bejin ayda Müslüman aya ev nave hatiye guhartin ne ya u duvra ma goş şemi am karım veji bejin jboy yakşemi yani kup Türkiye pazar الهرم nad bejin çe laht laht jid bejin نويا وجبوي شمي يجي دبيجن شة دبيجن سبت نويا بله أفجي هنا أفجي تينا بكاراني بله Ama mesela emdikarım böyle şevi yekemin, şeva yekemin, تبي شبا يكمين يعني دودان. بلكي الجورز من نغلط به يعني الجور بلي أو إيدي هاتنا جهاردن بشكل كدي هاتنا بفابونا يعني تكون هاد بيجي شبا يكمين أم كارم بيجن تام راس شنامي كنت بيجي روجا یکشمی چهتر تی ام بیشتر قبول کردن تی راست قبول کردن یعنی جد بشه بیشتر این اما دیسه هفوکا بیشتر واروجا جبوی روجا و اما درس خلاص بکن بلا بیم ما گوشه روجا کیشان روجه برنامه درکوی روجا düşemi. Ne Roja düşemi bername derdikeve. Tevaş. Bele, tevaş andineci. Roja düşemi. Ne Ancak kar roja ne bejin şey? Em bejin düşemi. Em hevdu disa bebinin. Düşemi em disal peşberi ve anji em bejin çe İniye ayda Müslümanaya böyle خواستن تشيك برسنت تشيك فهم نكره نا جهاتن فهم كرن حتى فهم كرن بلا سر خيري درس امجي ام كارم بيجين وقت ما خلاص نعم حتى درس كدي سمي برم دنگزيري وانا كر بله تماشامان برنامه كردي هندي من الفيدر خلاص بوم حتى درس كدي حتى برنامه كدي دي سامي بهبربن بمنن خير خوشي ده بخاطري وا